TV. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike ukuze uzothola amavidiyo amasha. Siyabonga. Zasha sanibona mafethu mina Nkosi ngiphila wami ngoma le phezulu wamhlawule ngalesikhathi sami mafethu nani niyazi kumele nikwenze uma uqala ukubona le YouTube channel sicela uchofoze ibutton nebutton subscribe lapha ngezansi bafethu ukuze uzothola indaba ezinhle bafethu nazo ke ihamba phambili Umthandeni kwamanqala Usethenge Ibhasi Elisha shaya ibhasi Lomjolo bafethu uhamba nalapha enkunzi yakhe lapha umshovu bafethu bafethu nambona kodwa yini ukuthi Umthandeni ugilima ngeSouth Africa bafethu Umthandeni bafethu ugila izimanga zangempela yabo strong imanga bafethu waqala wenza njani kulonyaka wadumela ini ifortuna wedala udumela ifortuna eyakhelwe yena eseqophelele eliphezulu bafethu wasuke lapho wasifihlela sithiwa sesibona wasifihlela sithiwa sesibona iParis SK kanti ifortuna yini ilokhuzana ilembe SK bafethu nangu Umthandeni bafethu egeli imanga nangu Umthandeni egeli imanga bafethu bafethu Iskebhe ke lezi bafethu sevele wathenga Iskebhe SK nambona ukuthi bafethu Umthandeni kwamanqela ukuthi ugeli imanga eSouth Africa imuphi umculo ogeli imanga kanje othenga imoto ezintathu ngonyaka owodwa awubeke lapho ukuphawula kwakho mfethu ubeke ukuphawula kwakho umncomo Umthandeni kwamanqela ukuthi uyinsizwa wenza ubunsizwa impela kulonyaka imoto ezintathu bafethu singasawabali amakhwantama kanawo empilweni bafethu ungakhohlwa ukusubscribe and like ile bona ngathi kubaleke mina ngedwa uyabona khona vele khona babalekile kubaleke mina vele kodwa akufuneki bekwazi lokho noma beze bekubona kufanele lokho isikuhlebe uyabona ungabe obvious uyabona ukuthi ababalekile ngifisa ukuthi amavukana It's